Mu Rwanda tugira abanyamakuru bakunzwe bakora ibiganiro bya siporo barimo Jado Castar na David Bayingana ba BNB Kigali FM, Jarik Imfura Iwacu na ukora ikinyamakuru cya BNB Kigali FM, Rugangura Axel umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru RBA, Sam Karenzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gusa ku rutonde rwakorwa n'umuntu ari wese mu banyamakuru bakora ibiganiro bya siporo haba bakora kuri YouTube ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, ni haburamo umunyamakuru Kalisa Bruno Taif. Uyu nguyu yakoreye itangazamakuru bitandukanye mu Rwanda birimo Sana Radio, Contact FM, City Radio, BTN TV na Radio TV10 ndetse na Fine FM yasorejeho mu Rwanda ubwo ajyaga gutura mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku buzima n'amateka bwa Bruno Taifa, uko yinjiye mu itangazamakuru ndetse n'uko yagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bigiye mwerekeyeho. Icyo nagusaba nimba rugamba rigeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi nimba ukunda ibyo dukora wakora like ndetse na share, ukaba utanze inkunga ikomeye kuri no muyoboro mugari. Ikibazo cyo sinzi ko umutara mu bita gasukura mipango ikigendanye n'itike y'indege, sinzi ko uyu mutara mu kabisa yabonye itike y'indege kuko gasuku sinzi kaza tu, ariko gasuku abantu muri hafi mumumbwirira nyohereze ntuzaye mwoherereza amafaranga y'itike y'indege akatisha indege aza dusangeho kuko wa mipanga agomba kuba hari, ariko sinzi itike y'indege nayo kuko hari umuntu baturanye yambwiye ko gasuku atazaza yabuze ibiceri ntabwo yabyoroshye, ariko mumumbwirire namutumira no kuri kashapu kabisa agahita agira ate agahita agura itike y'indege nawe utaza hariya akaba ari mu batara. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Kalisa Bruno Taif. Yavukiye mu gihugu cya Tanzania aho ababyeyi bari barahungiye kubera amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Aho muri Tanzania ho niwe yakundiye itangazamakuru, ariko by'umwihariko itangazamakuru rivuga ku mikino. Kalisa Bruno Taifa avuga ko akiri umwana yakundaga umupira ku buryo yashoboraga kuvuga abakinnyi bose bagize ikipe ya Yanga ndetse n'ikipe ya Simba Sport Club zose zo mu gihugu cya Tanzania. Agakunda cyane abanyamakuru bogezaga umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania. Amashuri abanza yayize mu gihugu cya Tanzania nyuma y'uko ababyeyi be bagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma y'uko ingabo za FPR Inkotanyi zagaritse jenoside yakorewe Abatutsi zikanabohora igihugu. Bruno Taifa akigera mu Rwanda yakomeje amashuri abanza bitewe naho yari ageze ubwo yaravuye mu gihugu cya Tanzania. Ageze mu Rwanda yakomeje amashuri abanza mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza kugeza asoje, akaba yarize ku kigo cya APR Rugunga. Amashuri yisumbuye Bruno Taifa yize kuri LCD Kigali. Ageze mu mwaka wa 4 baza kumwirukana kubera imyitwarire. Bruno Taifa yese ajya gukomereza amashuri yisumbuye ndetse anayasoreza kuri Nyamata High School mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Nyuma yo gusoza amashuri abanza Bruno Taifa yakomeje muri kaminuza ya KIM, gusa ntiyayisoza kubera ibibazo bitandukanye atigeze atangaza. Urugendo rwa Bruno Taifa mu itangazamakuru avuga ko yarutangiye mu buryo butangaje, kuko Bruno Taifa avuga ko mu mwaka wa 2009 ubwo warangiraga hafi y'umwaka wa 2010 aribwo yatangiye itangazamakuru ahereye kuri Radio Authentique ya Zone Temple, kuko avuga ko icyo gihe bari bakeneye umunyamakuru uzi kuganira amakuru y'imikino ngo akore ikiganiro cya siporo kuri Radio Authentique. Taifa avuga ko yatangiye akorera ubuntu kuri no radio ndetse akaba yarahamaze amezi 3. Nyuma yo kuva kuri Radio Authentique yahise ajya gukora kuri Sana Radio, gusa naho niyigeze ahatinda. Mu mwaka wa 2012 nibwo yatangiye gukora kuri Contact FM, akaba yarahakoze imyaka 3, akaba yarahavuye mu mwaka wa 2015. Avuga ko yagiye gukora kuri Contact FM asimbuye abanyamakuru babiri bari bagiranye ibibazo n'ubuyobozi bwa Contact FM. Gusa avuga ko icyo gihe yabifashijwemo n'umunyamakuru wa SKFM wakoraga kuri Contact FM icyo gihe, akaba ari Kazungu Clever. Bruno Taifa avuga ko icyo gihe Kazungu Clever yagombaga kuzajya kogeza igikombe cya Sekafa cyari cyabereye mu gihugu cya Tanzania. Kuri Contact FM Bruno Taifa yatangiye ahembwa umushahara w'200,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse avuga ko akimara kubona kontara yikanze kuko ayo mafaranga yari atarayatungaho mu buzima bwe. Kuva kuri Contact FM Bruno Taifa yahavuye ku mpamvu z'uko atabashije kumvikana n'ubuyobozi, kuko akimara kuva kuri Contact FM yahise ajya gukora kuri City Radio. Aha akaba yarahakoze imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020 ubwo yahabwaga akazi kuri Radio TV10 mu mwaka wa 2020.
Taifa yagiye gukora kuri Radio TV 10 nyuma y'uko Radio TV 10 yari itandukanye n'abanyamakuru bakomeye bakoraga ibiganiro by'imikino barimo Jado Castar, David Bayingana, Jean-Luc Mfurayiwacu, Hagenimana Benjamin wamamaye nka Gicumbi ndetse na Uwihanganye Fuad. Bruno Taifa akigera kuri Radio TV 10 yakoranye n'abandi banyamakuru barimo Sam Karenzi, Kazungu Clever, Jado Max ndetse na Mugenzi Faustin, aho yakoraga ikiganiro cyitwa urukiko rw'imikino. Gusa iki cyo kiganiro cyonyine yakozemo kuko yatangiye akora cya Ten Zone ndetse akora n'ikiganiro cya Ten Sport cyaje guhinduka urukiko rw'imikino. Mu mpera z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2021 nibwo Bruno Taifa yasezeye kuri Radio TV 10 ajya kwiyunga kuri Sam Karenzi na Kazungu Clever bari basezeye iki kinyamakuru cya Radio TV 10 aho bari bagiye gukora kuri radio ya Fine FM. Bruno Taifa yavuye kuri Radio TV 10 ajya gukora kuri Fine FM nkuko twe tubiza haruguru, aho yagiye gukorana na Sam Karenzi na Kazungu Clever mu kiganiro bise urukiko rw'ubujurire. Bruno Taifa yavuye kuri Fine FM ajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba ari hatuye kugeza ubu. Bruno Taifa avuga ko yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigo bwa Green Card, ubu akaba ari uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika butanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, abaturage bagasaba uruhushya rwo kuba bajya gutura cyangwa gukorera cyangwa kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bruno Taifa yashinze chaîne ya YouTube anyuzaho ibiganiro bitandukanye bya siporo ndetse n'izindi nkuru ziba ziri kugarukaho. Bruno Taifa azwi cyane nk'umufana ukomeye w'ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe ya APFC. Bruno Taifa atuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho atuye n'umuryango we kuko afite umugore n'abana. Reka nkubwire ngo ntibamenya kuri Bruno Taifa, umunyamakuru wakanyujije mu Rwanda mu bijyanye no gukora amakuru y'imikino ndetse n'ubu akaba akiyakora akanyuza ku muyoboro we wa YouTube witwa Bruno Taifa, umaze kugira abawukurikira batari bake. Ikindi wamenya nuko Bruno Taifa muri minsi biri kuvuga ko agiye gushinga radio ye azafatanyije n'abandi bantu batandukanye atarabasha gutangaza, ndetse akavuga ko iyo radio izajya itanga amafaranga atubutse kurenza andi radio akorera mu Rwanda. Ni ibingibi wamenya kuri Bruno Taifa. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza. Reka nkubwire ngo ibihe byiza nibyo mwifuriza we wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Reka nkubwire ngo nimba winogewe n'ikiganiro twagukoreye wibuke gukora share na subscribe nimba rugamba rigeze kuri n'umuyoboro. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni Initalk Rwanda.